دوسێکی تایبەت ئەف دەموو حەمیدەمەوە خۆش بن شۆپینەرێن ڕوپەلا سارفم جارەکەدن بە دۆسێکی تایبەت ئەم هەورەنە. بینەرێمە هێژە و جارەکەدن دەولەتا ترکا داگیرکەر ئێریش و گەفێ خۆ لەسەر هەرێمێ باکوور و شەلاتی سووریای نو دکە هێزن ئەولەکاریە هوندرین و شەروانên ئازادیە بێناوبەر لەسەر پیانە تاکو vê herêmê ji êrîşan بپارێزن. بینەرێمە ئیدی ئەم دەرباسی دەمساڵا زivستانî بوونه. پێلا گەرماهiyê ئیدی پرسا divê sermayeda li ser bendê kontrolan hêzên ewlekariya hundirîn bênavber kar û xebatê xwe ditin meşandin. Şopînerê me di dosya me îro de em ê derbasî gel asayişê bibin. Kar û xebatê wan her û hat vê rewşê de erk û berpirsyariya wan çi ye em ê bi hev re nas bikin. Ecotkar û kargerim doza xwe ez bawerim ecotkar û kargerim. Belê şopînerê men hajî em li ser benda kontrolê ya hêzin ewlekariyê ne ji şervanek ji şervanên ewlekariyê jî li gel me ye. Em ê bi hev re nas bikin her wiha erk û berpirsiyariyê we û kar û xebatê we bi çi rengî ye em bi hev re nas bikin destpêkê dem baş bo we qewet be û em te nas bikin. هلا هلا ناوي إلهام تربسبية. Belê ji bo we qewet bê destpêkê û serbenda kontrolê ne birêz ilham em vê pirsê ji we bikin ku careke din êrişê dewleta Tirk li ser herêmê nû dibe ku dibêje ez ê carekedin êrîş bikim û me dît berî çend rojan jî ku êrişî wê li ser bajarê Tirabespiyê bi taybetî hebûn. Erk û berpirsiyariya kete ser milê we wek hêzên ewlekariyê ku ji destpêka şoreşê ve li ser piyana da ku bajar û gundê xwe biparêzin direwşeka wiha de erka ku kedî li ser milê we çi bû. براستيش دەستپێکێ دەستبێژم شخواv ne tehdîdî yekemînin. Gelek carat êrîş dike meselan bes tişek cistî dernakevê ji bo navê em jî kê ser hewazîzê xwe ne parastina bajarê xwe dikin û weke em bêjin di bajarê Tirabespiyê de jî kê mesela millet hîna ser piyaya ber xwe dê yani çi tesîratê dewleta Tirk li gelê me jî heta nayê kirin. ji ber hingî manewiyatê wan bilindin em manewiyatê xwe naxîn erdê û em mil didine milê civaka xwe û birayê xwe û xuşk û birayê xwe ji bo em vê axa xwe biparêzin. Weke xutê carna Tirkî tavêjî mesela bêjin ha wê ji hundir û dixirabê na bilakis em timî ber xwe didin û weke hevalên asayîşê ew erkê xwe parastin mesele هەڤالێ me nava civakê de jî berxwedanî dikin ji xelayanayê me paqij kirin ji insanê got tevlihaviyê di bajarê me de dikin. Min jî dixwast ez vê bipirsim yanî em divên ku dema dewleta Tirk gefan li ser herêmê xwe bi taybetî dixwaze ewlekariya herêmê xira bike. Biriya şaneyên razayî bê dixwaze tevlîheviyê çê bike. Wek asayîş bi kesên wisa re gereke û teamûleka çawa tê kirin an jî erka ku dikeve li ser milê we de direwşeka ku dixwazin herêmê ewlehiya wê têk bibin dixwazin ku ev gel li dijî hêzin ewlekariya û rêveberiya xweser li dijî wên re bibe yanî hêviyê wan evin wek asayîş erka ku ketî ser milê we de. Bi rastî ji bo navê jî kê em 24 saata xebat dikin em ser piyana ji bona parastina bajarê xwe gundê xwe em xebat dikin kesekî got mesela şubhet ser hebe mubaşeretan tê girtin tehqîq têne dewam kirin. Kesekî xerîbî werê bajêr hesanî jî em nehelm kevin bajarê me de ji bo Belê wek jinan bi taybetî bengawaziya we çi ye? Mesela em dibînin heyan ha gelek jin hene li malê xwe ne dikarin di nava xebatê cih bikirin dikarin nava hêzên ewlekariyê de bajarê xwe biparêzin lê heyan ha li malê ne çê nabêjin derbikevê eybê derbikevê hûn ji bo wa jinan çi dibêjin? Bi rastî ji bona jin em dibêjin êdî jin jiyan azadî em bengawazî dikin ji hemû ciwanê me ê jin em êdî bêjin êdî besa em mil bi mil em kar û xebat bikin û tiştê gorî ser milê me gerek em berxwe bidin yani em nebêjin û tenê hevalê jin ê esker hene bilakis yani gerek hevalê me ê civakê jî mesela êdî berxwe bidin rabin bêjin êdî besa em tevlî bibin em bi hevalê xwe ê esker re em şer bikin tiştê werê ser milê me em kar û xebat bidine meşandin. Ji bo we qewet bê û gelek spas. هلا با سرچاوان Belê şopînerê me niha em li gelê rêveberiya asayişê birêzê Zibêda Elî ne êrişê ku li ser herêmê pêk tê nerxandinê wan çine her wiha kar û xebatê wa wek hêzên ewlekariya hundirîn direwşeka wiha de çi ye em ê bi berferhetî jê nas bikin destpêkê birêz Zibêda ji bo we dem baş û qewet دەم باش سەرچاوان
گلک سپاس برز زبده ام دسپیکی ایریشی کن حال سر هرمی باکور و شلات سوریا چه دوین که افدام که دولت ترک جاره کدن ایریشی خال سر هرمی نو کرنا ونجبو و ایریشان دسپیکی چه دویش ام جبو و ایریشی دولت ترک راستی حاضرتی و هناك نجن هادنن و نه ایریشا آیه کمین و آداویه جبر اف ایریشانا گلک ایریش سر باکور و شلات سوری هاتن چه کردن تایبت لسر سویلا او خواسته کوانا که او تقینا گود استانبول ده هات چه کردن بو ارمان جیره او چاوا وقت بزگریکه کش خوردی گو ایریشی خو زیاده تر بک لسر ملی عالیه نفته ده عالیه دوستان ده عالیه سویلا ده تو خواست گو ایریشی خو زیاده تر بک لی او نگیات ارمانجا دما گو ایریشی خو زیاده تر بو خواستن گو آبوریا روز آوا ببین بخینن و خواستن گو کوچبریه چکن دور دجی نگیات ارمانجا هدف گل بهتر سویل کولانانن تجاری سر خوش دولت آتر کرداناین و تجاری و ایریشی دولت آتر بطوب و طیاری بناکه ام بناکبن جبر ملت گیای هدفك ایرود بن فکر و فلسفه سروکاتی دنن براستی که ام دبیجن جبر گل نگل بلی اف گلایا چاوا خودیتی نره پاراستنا وینا که تکرن کوچبری نما دبه جدب آخه خبر ندن جبر ایران رو ام دنارن ام تجاری دور ناوا ورده ام شتوب و طیاره وینا که ناطرسن ام پشتا خونادن شهید خو و آخه خو ام تجاری کوچبر نابن گل گیای و هدفی جبر دما جوجل جيا هدفها جو إيرو باراستنا وينا كدبة تجاري توب طيارة دولة ترك ناطرسة أري راست دولة أمريكا روسيا الفيدا كي وبيشكرتيا خوجي أم بيناكن جبر بيشكرتيا ما بقل مية قال بباراستنا هنديرن جريداي بقواتي خوني قصدي بجريداي جور دجي نأيريشي قصديتك أيريشي سيفيل عدك بله برز زبده انویجی بپرسن یعنی ددمک و هدک و ایریش نوبون و ایریشی زیده بون لسر هرمی وک هزن اولکاریا هندورین آسایش به هر دو بشی خوی گشتی و یه خسر ارکا کو کتل سر ملیوان ده بچه رنگی بو یعنی بچه آوای دکاری بون بهتر خباط خوا زیده تر بکن دورتشي وقت باراستنا هندرين أصائش بقشتيجي وأصائش عجنجي دنافا دوريات خود دنافا باجار ده لهور دوري باجار دنافا باجار ده جبو أفجلايا بهم رازي بهم دنافا جواكي ده جو كارب كارو خباتي خبك دوريات مهم دملي حاجزات ده جبوفا خلاي جو رازاينن دورتشي دوريات ما بردوام كرن هم جملي خلاي رازاي ده هم جملي إيشي دولة عترك ده هم جملي داعش ده يعني حميده أصائش رولا خود نافا جواكي دليست بله يعني دما كوم دكولانا ردرباز دفن ام دبينن تتكيجا كولانا ردرباز به هزن أولكاري هنا يعني دفردا ام ببيجن حياة شاستي قل بهزن أولكاري ربو أريكار و أريكاري هفدو كرن قال دورد چاوا كرن واجي بشتا خوا دا أفيه باراسنا هندرين و بشتك جراندر تشيبو قوين تشيبو جبو جو بهم دنافا جواكي دبن براسي مورالي قال بلندن دما جو إيرو باراسنا ويناكي تكرن بو قواتك شفر هم باراسنا هندرين هم قال ام حردو بهف جريداين باراسنا وناكي جراندر بو ودنافا جواكي ده قال وك قوتك يجرشبو ببارستنا هندرين بله برز بدن هاد روشك او هادم دوين دولتا ترك شهر دايبيت جديد مشاندن كود بيجا قال حريمي خوالا كريا كوچبر بويا كوچبري چيد بي ترسيد خناف قلدا ونجبو في داوي ده بنغوازي وچنه بنغوازيا مش حمو قال لي راي جوج دف اخاك خبر ندن وتجاري جي ام كوچبر نابن وشركي تايبات راست ماشين اللي قال جاي وفكري في شر تايبات قبولناك دنا واجبا كده تقال ما درنكتي اخاك روج افا دما حرقو تقينك تشيد بيجي مراري قلبي تربل تشاوا قلب ترصاويت النيه او ترس سر قال شويه قلب اخاك خوف قريداي تكوج بريد نافا متنن دجملي ابوريده وك قصدي وك باراستنا هندرين وك يبكا وك يبجا وك اصائش رولاوي دنافا جواك ريستي قلب بيف هاتي قريدان بشتا قواتي خوني عسكري وباراستنا هندرين تجاري برناده بلش بو جالك سباس بو كارو خباطي واجي سركفتن به امشي سركفتنش قرد جوار دخوازن وام بانغا مش حمو جني جهاني ري وحمو قواتي عسكري ري جو تجاري دف خاكا خبر ندن وام دستك بن وتجاري جي ام دف خاكا روجافا برنادن وامجي سباس ياوت كنج راديو ستار اف امر وامجي بيجلكي كيف خوشن جو ايرو هون ميفاني ما لقل منن ده ملي باراستنا هندرين ده ام فيجون سر شعبات جالك سباس امجي بهذا خنا دمك موجود بين امجي جالك كيف خوش بنج واجي جالك سباس سباس خوش ولا تشورش قرن
شيرين علي، عضو أمن داخلي عصايش تربسبية. طبعا نحن صار لنا فترة تقريبا شهر، أقل من شهر، المنطقة رجعت تعرضت لهجمات تركية على المنطقة. طبعا الشيء المعروف أنه أردوغان كل ما يشوف ضغوطات من حواليه من الدول الغربية أو من شي منطقة بيفش خلقه بالمنطقة هون. هاي شيء صار معروف. وهدف هالهجمات هي أو تهديدات أردوغان للمنطقة هي مهددة للشرق الأوسط كامل، يعني مو بس منطقة أو منطقتين. يعني بلشت تضرب منطقة الشنغال، بعدين بلشت منطقة كوباني وهاي، وبعدين بلشت بالمنطقة هون جزيرة كانت ضرب بالطيارات المسيرة والطيران. هالشي كتير أثر على البلد. طبعا نحن بدورنا كقوة أمن داخلي صارنا شي شهر بحالة استنفار، يعني أخذنا نقاط حوالي المنطقة حوالي البلد، نقاط محددة عم نمارس عملنا فيها 24 ساعة. طبعا الغاية من هالشي هو حماية المنطقة، حماية الأرض، حماية ممتلكات المنطقة بالأول، وبعدين مشان نثبت للشعب أو نعطي اطمئنانية للشعب إنه ما يترك المنطقة أو ما تصير حالات فرار بالمنطقة أو الناس عم تترك بيوتها. طبعا الحمد لله يعني بهاي الفترة ما صار هالشي، يعني العالم كله عايشة حياتها طبيعية، كل من ببيته، ما حدا ترك بيته. هالشي كان كتير كويس. نحن بدورنا بنطلب من الأهالي ونطلب يعني من الشعب كامل إنه يقوي معنوياته، يعني ما يتأثر بهي الهجمات. وغاية أردوغان هي غايته هي المنطقة كامل، يعني بده يحتل الشرق الأوسط كامل. مشان هيك نحن لازم نحمي الشعب، والشعب نفسه لازم يحمي نفسه. يعني لازم الشعب يفكر انه ما يترك بيته او ما يترك منطقته او ما يخلق عنده هالخوف انه يترك. يعني اذا هرب وين بده يهرب؟ يهرب على العراق، كمان في أردوغان عم يضرب هنيك، يهرب على غير منطقة. أردوغان عم اعتداءاته كلها على المنطقة، خطر وصار على المنطقة كلياتها، من شباب المنطقة كلها ومن أهالي المنطقة كلها إنه يعني ما يتأثروا بهي الحالة، لأنه أردوغان صارت غاياته معروفة. يعني لازم ما يخلقوا عندهم الخوف وما يهربوا. يعني مثل ما نحن قوة الأمن الداخلي عم ناخذ نقاط، عم نحمي البلد، عم نحمي المناطق، عم نناشد جميع المكونات هون، عربي كردي سرياني، إنه يدافع عن المنطقة، إنه ما يترك منطقته. Darazat biçinin seroka polerine, darazat yepşine seroka polerine, ledaye çideurana, ledaye çizemana, ledaye çideurana, ledaye çizemana, derdi kurda girana, evciyana hemyana. derdi kurda girana evjiyana hemyana نرين وبلا صارفم من الفرق هشي ضاوية دوسياقا أم حبرة درباسي نوا هزن أبلا كاريو هندرين بود سوزاوان أو بكو أو حياة ضاوية في خاكي جدا بالكران وجيري شي دولة ترك وباريزن أم الفرق هشي ضاوية دوسياقا حياة جارة كدن بمجارة كانوا دوسيا كانوا من حبرة بد بنينين تخوش هذا لتي يا رشكي ليا وينتي لتي يا رشكي ليا وينتي كلها دمدمي تشيلي برتاتي كلها دمدمي تشيلي برتاتي دیگر دیار یار چیلو نهته
تا